Lenge Khamsang taring kinyen dong siga pepe tinggal lenge sama lol kasu shugi ye taring kinyen dong dinang la lenge nganju ki parts of our body ra lu ki chashe sangma doji jangi dinang lenge gi rimba sumchini ye wache rimba thangbo dinang lo nganju dongba ki chashe do che rimba niba dinang la lakba ki chashe rimba sumba ani gone kangba padu changma injinang ne khari lagre le che ra di rimba chik chik ki gyaplo de langi lenge chola chik quiz do chik ra cheda che che de tiwa chinji do kashi sto je de ra dige changma nganju daring gi nyendong dinang jangai an ki sel lenge chogi dige parts of our body changma kendo yo ba ina nyendong muthuni siruna tingyon na ki sel lenge chong anju channel thol thama thambo page do chagduna Khamsang yemingla ki jom si yo anju dunda dakpa phege toni injila be gi nyendong sum dang yo re lenge so phege shingi yo ba tang phege toni inji jang de ba ina inji anju channel thola subscribe naruna nyendong le gi thuje disa dawa phutbo pemba chidu chidu shide chage tholi yo re laso ta go chugi laso lenge tang anju go chugi in the ra let's learn the parts of our body nganju tharing di rimba sum la yo che shayre stage thangbo rimba thangbo di nganju gi the face vocabulary face sedu tongba nangla inji gi chik dige khari khari lagi yore la chu ro chashi dige che stage thangbo rimba thangbo chawada de pawe nganju gi yang igje do la go ro thinde thiwa khashi chiche yang stage nipa thiwa khashi stage sumba thiwa khashi ching dus yewa cheurta laso tanganju stage thangbo rimba thangbo de ko choginda face nanglanganju shengwa khari khari yor shupaina tongba nangi chashe inge thone hair tala hair thepala forehead mikpula eyebrow lange yor darwa tinganju gi ow digi sound di o re lani chikbu shange yang yore eyebrow lange yang yore ine yang tharing anju dela aw le gi sound di tuenda eyebrow tine simala eyelash mikla eye tanganju mikni di eyes s sajabeche eyes amjola ear kurju tambala cheek ko double e kimalin di long e inza cheek mala che cheek nala nose khala mouth chodola lip nganju melele jidwara dila nganju gi chin sola teeth okay tinganju tongbagi chashe changma diche da quiz time da tiwainda 당보 can you guess the body part or the face part 동바기 차시 딜라 가리 레기메 디기 mikpulangan suki 가리 레기레 eyebrow 다디네 초돌라 가리 레기레 옐랭게 쫄라 까창anga 디긴다 초돌라 랭게 저기 하코아치야 lip next thepala khare lagre can you guess the body part or the face part thepala khare lagre second nga inda forehead tine nganju ki khurjo la khare lagre jamba la khare lagre second nga nang la khwa che inda cheek okay ta tine nganju tala khare lagre tala second nga nang linda hair
hair. Lasso. Wow, well done. Lenge kesi dige nani kacho rayo paine ya. Lenge soki tari nyendong de chani chengi desi nan digam rayo alage angich tiyainda. Okay, stage 2 di nangla tangan soki body part. Lui ki chashe. Ta subu gonne chini kangba bado ki chashe dige la ming kari yore la chiyo. Di nanglo ni tangi ki tongba nanglo langan so kari kari dosu. Di mixe yewa chini tuyo medro. Kain shupaina tingi langan soki face part nanglo la. Ngan so dige changmo face vocabulary ming dige nanglo la chang sare rwa chetang ye di mewa che. Ta subu korangi todo dunzo inda. Okay, let's move on to the second stage. That is the body vocabulary. Tangbo. Gola kari lagre nganzuki neck yorwa jingba kingba gangni yayo yodila nganzuki kari lagre na head. Gola head. Tine nganzuki jingba kingba la kari lagre na neck. Nge chikla tis chitongba shadi lengi tsugi tsu ngala nge do la che yang dus do jire dra khain shubai na rimba nyiwa digi gyablo la yang tiwa yorita. Okay, kingba la neck. Tine pungba la nganzuki kari lagira. Pungba la shoulder. Tine nganzuki pungba ne ma chini lakpa nganzuki namgyu khala sa hi lakpa chyorwa deba do nganzuki khari lagar lawara ji na arm. Alright, ragi r ki sound di shuk chumbu tene yare ma tene yare ko r control chade di chambula arm nene r di cheli churi kya ko yato chiche. Tine nganzuki thumola khari lagar elbow. Ta dila yang nganzo elbow la yo martarwa elbow. Tine nganzo ki tumone tanda tsik digi che ani tine ya lakpa tipa dola kari lagar shubayna forearm. Tengi nganzo tepa la forehead lagdwa ta lakpa dila kari lagar lana lakpa chashe digam dila forearm. Tine nganzo ki tsik yorwa dila tsik tojwa tsik dila chuzo kyunsa ki tsik dila kari lagar shubayna wrist. W di silent mewe wantu tanga che wrist. Dila wrist la martarwa wrist. Laso tine nganzo changu la kari lagar shubayna changu la armpit. Pit la dichidani nganzo tongdo la lagorwa ta lakwa ki tongdo la or armpit lagurta. Armpit lengi tsoinda. Armpit. Tene nganzo gap la kari lagar shubayna back. Tene nganzo ki pango yorwa dila kari lagar shubayna chest. Tene nganzo ki kepa lana digdwara kepa la nganzo ki kari lagar shubayna waist. Nganzo ki kudung do jing nyodu chambula waist size kazo inlash dwara waist. Dila ta tigi sound di shuk chumbu tuena ma tuena itikam ki kewa yo martarwa waist yang na waist lana namgyu ni pichu maa do jiche digi yorda waist. Tene nganzo ki poa le juara dila kari lagar lana stomach. Tene nganzo ki ta tangi nganzo ki kepa la waist lagare le juara ta hip lana nganzo rugo jidwa kepa rugo yo sa jidwa dila nganzo ki kari lagar shubayna hip. Tene nganzo ki ondo kupla kari lagar shubayna buttocks. Tene nganzo ki kepa rugo ne maa chine kangba yorwa tige la kari lagar shubayna ta di chashe sangma la leg. Tene nganzo ki lasha yorwa lasha la kari lagar shubayna thigh.
tene nganzu ki pemo la khari la shupaina ni dila ke di mewe wangdo tangarita en ki gang la ke ligyo na ke di mewe wangdo tangache ni tene nganzu ki nyabri la khari la shupaina kaf tadila kaf lang yore calf lang yore tarwa di tadang susu inche susu ki tadang do che nganzu yongda chini kaf lana yang tik de yorta calf lana yang noryo mare tik yore tadine nganzu nyabri di jabla che duin la rugo chudwara de la nganzu ka khari la shupaina shin sorry dila shin nani I ringbu thaya mare konda shin alright shin dine nganzu ki ta khomba kya ki kangba chyorwa dila nganzu ki foot kangba chik yo chang foot ta nganzu changma la kangba ni yorwa chezang feet foot la du chik che feet la na mangchik okay ta nganzu ki tandang ke mau ta je yo do stwara di nganzu ki chashi de la kharle shupaina heel 제장 보문속이 교회 흰가 똑똑 내주어라 딜라 인진앙라 힐 레도아라 디기 차시딜라 힐 레기자 밍디텐데 로지 임바도시도 힐 alright 라 강바야 주문 차실라 가르레 슈바이나 또 okay ta dinganzo body vocabulary ditus thane tangajo ki quiz time ta thioti lengi de tende na lere ngelengi sola karchanga ngate ni tuschine lenja inda can you guess the body part pangola khari lagre second nga na lengi sogi hakwa che inda okay konda ngi hidela tadi tangi pangola swara pango imbaina chest che ani kisi pungba imbaina khari lagre pungba imbaina shoulder ngi gidela ta dia buchini kyamindo ara chezang ngen noriwa che konda ta di chik ding elengi sala angi piero ra inderwa okay pungba imbaina shoulder pango imbaina chest okay ta nibadela changula khari lagre karchanga na inda armpit okay next pemula khari lagra pemula knee next kepala khari lagra waist okay next jab la khari lag raha back so well done everybody tanganzo rimba thama stage sumba delle re dinang langel hengi chola hand vocabulary lakwa ki chase gangla shegi indero lakwa tanganzo chugu yore lakwa ki thi yore dige changma la dinda angbo jugu so ki ming indero temulanganzo kharlagirlana thumb be the silent maybe want to tangache thumb Zuguniwa index finger Zugukima middle finger Segep kyunsagit zugudila ring finger Thama little finger yang nang anjuki pinky yang lagur tarwa chezang anjuki tus chine thamja shaya ro de la pinky promise to chle doara te tus pinky yang na
little finger. Tining anjo lakti la khari lagur shupaina palm. Tinang la L di silent che maybe want to tanga che palm. 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 Okay, tining anjo kangi tik dige la khari lagur shupaina knuckle. En gingun la ke dwa chezang ke thangbo de maybe want to tanga erta. Knuckle. Knuckle. Tining anjo ki semula khari lagur shupaina chidang ne yongda chinang anjo ki nails lani lagur ra nails nails ya lakpa gi chugu do lahor sorry lakpa gi khalere anjo ki semu do lawar jina chumu gi semu do lawar jina fingernails yang la chugure nails chikbula na yang tigirta last solingeta quiz time thamadi inda. Can you name all the fingers? Zumu changma gi ming khari imba shensa res. Okay, chik chik chini inda. Themola kharle rang anjogi. Thumb. Thumb. Zugu niwa de la kharle re chamdu dagi zu. Index finger. Index finger. Zugu kima de la kharle re. Middle finger. Middle finger. Segep kyoyangi zugu de la khari lagra. Ring finger. Ring finger. Zumu thama de la khari lagra. Little finger yang na pinky. Little finger yang na pinky. Little finger or pinky. Last solenge duschine nganjogi chawadoji lenge jogi khaje Dixon tige nganjogi chengi dejanal therochi an duschine shai. Last solenge daring ginyendong dirang chami daring ginyendong lenge chola pen thokbo thokdo do chungyo ni ro chi yu ma pe ngela subscribe nang yu ina injik subscribe na ro na jama ginyendong channel lenge samma kyar du je gi ro chi yu tipa de lenge samma chapu chini shuru nang nganjing nyem do inji jang ni shuru nang